izi za ekuteri semana yanje iyi nzo imbabesha ngo yavuye mu Buholandi iyindi iri Bukavu cyamvime kuyayikora ariko cyandebe ise yagica ko yakoze hano ndigaye va mu rufunguzo yampayinga bebe oh ya chi bebe now she bebe esa la comisione non tibihabi huzani yanze pe hakunda mubesha kwikora neza taco bitwaye gusaga abashinwa nabo barimo kuduhangika kisha ari jeri koko mane yanje noneho ingiyi irasa ni kurutu ariko ndaganashingiza duke usitishwe na vita ndugu wala magonjwa ila pungufu kiwa fedha ekuteri n'amasharijeri abanywa ahangaha murahezagiwe ku buntu amafaranga make. Oya Buda, tunauza earphone. Winu urebe kuona ni kuonja ni bure. Kuonja ni muri hoteli. Kuona ni tumukiri yako ndamwa ngo kuonja mpango. Kuonja ni bure, kuona ni bure. Oya maze. Ya. Buda. Ese ya ndirimbo yantuza ngo ni iyi sharijeri yitwa Abo. Écoutez boss. Bimeze bite? Bimeze boss. Afite agakoti gaciritse ariko wanguriye? Ndagurishije kuteri. Yuzishize mu matwi tuzarumva umutwe hirya. Ako urumva umuntu uri mu hoteli. Oya bro, nono turi mu bihe by'imbeho. Nashizemo ekuteri sinokumva imbeho. Abayo matwi abadacafuye. Kuko nuyikuramo ikanzanira hano ucafu. Ko ndebeshe ijisho risa nk'ari ntuzo kurabona kuko nje wese nokangita. Nuko nkeneye ifaranga. Kibirabaho kucuruza ibintu bakabikubitana. Kwa ni imigo byose bifite ko nokunivuka ubona kutova mu muka. Uwe mwenye hekima nisha abagabo batanu. Bivuga ko ndo wa gatandatu. Izo ekuteri zawe nizagita. Uzi impamvu? Uva nkubwire man. Reka nkubwire. Shizemo indirimbo yo kuramya hacuranga igisirimba. Igisirimba reka nkubaze. Iyo kuramya ni igisirimba ni. Hako mwage mureka gusoba. Igisirimba ni uguhimbaza. Hako guhimbaza no kwihutisha cyangwa okay. Reka nongere intesting numva. Kiyo ufite niki? Singura. Nisanga ibintu byawe nimba telefone yawe uzihangiye. Nakubwiye icambere cyo. Nambaye zino ekuteri ubundi umuntu yumvira mu matwi. Sinokumva imbeho. Kwa kagabura kiyemezi. Ya. Shizemo igisimba none banzanira izisi. Uva nkubwiye. Twari ubwawe. Banzo garuke hano. Sasa hari igihenda ntuzi nkubu nyine hari imbeho. Ekuteri hari igeze zifata amafuti kutazitegetse. Hari gushiramo radio akazamo video. Mu mbeho? Ariko dore nkwereka. Fasha. Nogora ko ari mu mbeho? Fasha wijana. Ndaguha iminsi ndagwana nimero yawe. Siko. Ugende uyikoreshe. Ubu nyine nta faranga dufite wa. Nukuri umfashije ukangura ibingi ndakuwa ku mafaranga make. Nta kibazo wihangane pe. Imbeho nirangira gucyo muri kwezi kwa karindwi. Irahita ikora. Iraje ku murongo. Ku kwezi kwa karindwi kurarangirana nayo. Ubucafu se. Cyangwa ujana ingi yavuye mu Buholandi. Buholandi siyo nivu. Ari indirimbo y'igipfunwe zivuga ngo kunuva ngo twabone ndonde kulyoka
munde zuba limuhuluka. Uzi uko bisobanura? Ngo twabonye inyenyeri ngo ituruka ngo iyo ngo izuba riza rirasira. Nicyaga bakuberekana igihe nyine ibimenyetso bya Yesu igihe yari yavutse. No kuvuga ngo rero nawe nekana wemye hekma shizemo indirimbo ya Diamond banzaniriye ekuteri yawe kura mixing indirimbo zanano no dore nakubwiye shizemo indirimbo ya Diamond banzaniriye kuko kwaka indirangirana n'intu ese bro wowe reka nkubwira je ndagwera amafaranga make ndagwa amafaranga ndabigwera amafaranga make uko nimba ihohotera ni kumwe nawe uzugenda nka off beat cyangwa off key nayo birashoboka ko uzugura kandi mbona niwe no gura eguteri gura charge oya ko turi mu bihe by'imbeho wenda noshira mu gutwi sinumva imbeho ngambwire rero nangaye 200 ni icayi se cyako ariko cyo kiri mu kumara imbeho umagana naje gushingira ikibanza hano hari ikibanza akabukimpana n'ibi bigori biri inyuma yawe je simpangurusha ikibanza singira ahubwo nizo ariko je cyo mpaka kubwira ko naba ngo ni 200 y'amanyakenya wowe ubundi kunumva apana ya ko ndagira ni na magande $100 200 Kenya shillings ndavyumva katuzi ya hano ndanditse G12 ibintu bya 2012 turi muri vision 22 wowe ntantwara nudakatura ako bagagabo uzukushaje kandi undi muntu abaye aha bageninga azashaka kubyo shira katikati wavuze 200 ndagwijana manura ibiciro okay reka jana 95 aha ubwo naje 95 uyo kujana no kurasa nose kuri gutibuka nje ndabuzwa nande gutibuka none zangumva ko duhurira ariko wowe urazamuka njewe manuka ture kwa kweli kurumva ufite 70 nayo gukata atariho ego komane ako wowe uri serious nizo wavuga wowe watanga uvuga ijana ako none wowe mugabo wowe watanga uvuga ijana none kandi ugeze kuri okay reka njoroshe fata ijana unyongeze umugozi we ako wundi urumva gute je uyu mugozi uzi naraguze amafaranga ngaka jewe amasharije na yanje amayekuteri nayo mugore amasharije amayekuteri na yanje kurayishira hewe uzi ko minari ubucako urakoze ariko nubwo kwaye ku mafaranga make urayagaruza Michel baba nigende genda neza nawe urakasha muri pisine gusa ubundi nk'aya mafaranga aciye ekuteri wowe iyo namwanka nkamuha kino gikopo ekuteri jewe bigenda birambye pe ekuteri muhusega nuko mugwe mu mpende ekuteri boss ekuteri bro ekuteri man sura motari ubundi we oya buro ubundi inzara yagufashe uzuvuga n'ibitari ekuteri man yes kwani wewe ni Mkenya zizi bana eso meza msese na moro kabisa kugurisha ko ndagurisha ubonye use pange ko muza mubaza izo muramubona okay sorry iri kugurisha iki niki ubonye ani utekereje se ko mpangurusha ifaranga icumbazi sudi zirakora cyangwa zirakora reka ntago wingumye ngatwereka ibyo uri kugurisha kuko ako ufite akavuye kuranuka mu kanwa ariko sinzi biburusha izo ntibikure waje kugenzura hano n'amazuru aresha n'amaguru yiwe noneho dore nkwereke sinkubwiye nawe uriyangana dore nkwereke ufite cyaje Rwandatel ako Rwandatel uyikuye he Rwandatel yo muri 2005 je gandoje wundi 2017 nzi wavutse ariko uzi kwihishira kweli ko nkubona ushaje 17 noneho mwabyutse neza ariko d'abord uri mu gikoni wayikoresha icometse yiransumba impimira urebe ni wewe barevye nyine impimira urebe iransumba shento mbazo gupima ko ndakubwira ngo mpima ariko none pimego waje kugipimo cyangwa
kirahuri byayisagira utendere ahubwo iragukuba kabiri ibanka kandagira hano gutya nuyicura yugura kiramfuruka uzi ko yagaze ku kundi gutwi none iyi ngiyi ntitwahuza reka ngo upimire turebe wene ubundi uzugura ibintu mutarisha urugero ase wowe ko mpamura wazanye izindi system none ndabizi aka numwe ngaha agarara nawe turebe gira vuba nubwo ari ushaka aya maguru yawe ntakize wa wakarabye ariko kurankonto yafatanya amaguru gani ko tofe none ndahumye dore ngera ndamunzu ureba hejuru wiseka none ngaha tuvuganije ko ndagenda okay nimba hari na ekuteri usikenje nkubwira akirikari aya masharijeri nayo umugore niwe jewe amasharijeri nsigaranye imwe niyo yanjye uwo mpenda kuri ekuteri ariko zino kebo ni z'umugore n'iz'umugore wayo uvombeje bikora kuri iryo zuba none ngaha tuvuganije ko ndagenda ni ubuhe bwoko nshaka iyo muri ino fone akantuza kinyishyira ngo ugurisha bya biboro bazabashyiraho bazabacomeka cyangwa n'umunsi nsabizanye bya bindi bavamo ni igitwe ni iyi ngiyi n'ubundi zana mwere birinjirana cyangwa birasohokana iyi ni type C iyi ni isanzwe je ibintu by'amatelefone simbizi cyane ejo bundi narasibye ikindi koza muri telefone uzi ko iyi ngiyi yo n'umuyaga wahuje hari igihe charging nukuri ukayicomeka cyangwa izindi za zindi numvise baza batakaza igeze ku 107% ngo zirenzaho umuriro 107%. Abashimye niko bavuze nari nkubwiye ngiyi phone impamvu ndi gushaka sharije ya original ejo bundi nasiba kila kitu mwana bateri arwana itigenda kava dore ni nshasha yatubishana gusa noneho ngampereza nakwishyura M-Pesa kontari ubundi se nangaye d'abord no ese urashe nteza indi warunyeretse pa 500 ntazone konda kwa ariko ndegereka 500 konda kwa ubu nyine umugore uzangeze murangara perezi yangi umugore uzwageze muri 200 n'ubuntu womubonaho ku buntu reka bahe nkaba niba ari abigikomba ubu nyine kuranga umukobwa wagaze mu isoko y'igikomba ntaba afite ibe ikomeye nganga twumvikana njeni 500 hari cyo tumvaho yamaki kurumva y'amadolari none hano turi he ayiwe niyo uzuko yamyenje idacyatinze nizo azumbwira dore ayiwe dore hapo kirakuramo kirazamuka iyi kinisha yo nawe okay ngatwumvikana 500 bro 50 dukureze koze n'ubu mirongo cyane kurana nizo wavuga okay ngakiraga ngende janjaga niba ntakinze niba tuzakina bakuvugana hano dore ngwereke nyine hano wari weekend nampamvu ko umukiriya ngo mwite ubu utankora ndi wakarabye ndaje ngwereke ukuriye amafaranga ijana umpe 500 tuzi ko ankurege wanche sense nankurege ako warese kuva kurege mumbinyi kono bwa ngukureje no wamu kono bwa ngukureje na umpe 500 none kuraza ni ubu utankora ndi wakarabye zana okay reka mpandishe ndagwa 70 bro reka ngubwire hasi ya 200 kurumva nushaka uhere wibaza hejuru ya 200 ni ijya y'umugore wambwiye cyangwa ni yawe munsi iyi ni umugore nkubwire uzi aya none se iyo wavugisha umukiriya sibyo tuzi uvuga utomba kwitonde kuravuga wawe utomba ako bari dore hano ndagukoma okay ngaho no nje yamuye ndaguye munsi ntuvuge munsi y'amafaranga 200 190 nawe ngo ntuvuge munsi y'amafaranga 200 kuko ari wowe seka ndabona wayanditse niba ari irizo ndavuga ateka ngufashe twese turabakire gusa iyi klima tunaniye hano muri Afrika niyo mpamvu ndavuze nazo nshaka nyine kugucekinga aha ngaha gusa nje n'igihumbi nokego gusa cyo tumuja kuryama cyo tumuja kuryama none reka ngo izo 200 ngashiramo nimero ngiye mva nkubwire bro kanzureke sinzi nyongeramo kuri muri Saint Albans ako wowe wavuga ubundi iyo klima yakunaniye uturutse uvuye hanze Bukavu n'ukuri
ngashiramo inamba za mpesa ukagabana ko ubundi jewe hari n'abakiriya bamwe ntakagombye kuzangurisha ubu 0,3 haraza Nyamutike ngo Judith unshero nagukura none se urumva no umuseruka imbere ntamuhaye gukura ubwo yumbaza ko yakuteye ishabije cyangwa ako none se ufite imyaka ingahe uri mwibarura sawa we reka ngende tukazubaza ibintu byinshi saa turi kumwe ako naje ibintu zashira bizoshira naje ako wa mugabo ufite abana bangahe sawa rero